tabung gerakan besar-besaran yang mampu menghentikan umandum kegiatan-kegiatan penjajah di Aceh nyoke revolusi kon ngom senjata awai babi hidayo. Maka terjadilah di masa Herlutun yang awai di Muyub Allah Yarham Tengku Hasan di Tiro kurbun bangsa lihat uribe nyan kon keinginan kau nyan, tapi memang nyan diset oleh pihak-pihak untuk memperabih bangsa Aceh. Akhirnya sebahagian bangsa Aceh hana hukum karena fanatik buta, karena sabi-sabi dipersempit cara semiki bangsa Aceh. Batu-batu musuh dayo Jawa, batu-batu musuh dayo urang Belahdi. Konyan yang boleh dengan pegahnya kita jelas hana payah pegah, tapi yang boleh kita pahami oleh kita tinggal memang di dalam